Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim terulama, para sepuh, para guru, sekaunang penter soce putih tengki aci larang kapi moncung, salirana semulja Bapak Loratisa Tarebung, juga konkonan sederi kantor urusan agama Kecamatan Kejem, sekatorot pakonna kalampan bebulanganipun. Salirana semulja Bapak Ahmad Rasidi sanak bereja, juga salirana sateja para undangan sepo anom sesami-sami para juga. Asarang pinareng karsa epon Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, seampon aparing nikmat sehat tor sempat beten kaula sarang para ajunan sadeja kongang angrabui parebeen Kak Dinto nekani hajat ngesaaki niat nyambeteni oncenganipun Bapak Ahmad Rasidi sanak bereja dalam lampa akudun nikah potra potre epon seampon kalastarian Ki Puru Kak Dinto. Pramila dari Kak Dinto parjuga kira epon beten kaula sarang para ajunan sadeja ngunjuga Ki poci syukur alhamdulillah da ajunanipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat sareng salam malar muga tebetan tuk dak junjungan mulja Gusti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedeti kaca kebeng mungku kaudian beten kaula sareng para ajunan sadeja. Malar muga beten kaula sareng para ajunan sadeja malebet tor kasrada setong kabula setresnani Gusti. Amin amin ya rabbal alamin. Ajunan para rabu salengki cimet jatmika semuljaki Allah. Komalancang beten kaula mator ya ajunan para rabu marga kapupun pakon bit asmaipon taretan Ahmad Suyono sederi kebunan Sumenep Kak Dinto kaangkuy ngatoraki tor masraaki pangantan lake se anyama Ahmad Rifandi se salaki lanceng kabaceng kaangkuy epanika sarang orang bini engki Kak Dinto Yuli potre binikna Bapak Rasidi se salaki para bensonte Kak Dinto. Alhamdulillah, alhamdulillah aku dunika ampon kalastarian tak mangki alangan panponapan. Indonesia ampon merdeka
mandirena mirapote. Alhamdulillah pangantan ampon lastare panika muga tetia judu sarang paste. Juga boten kaula bit asmaipon bala karabe pisan laki kak dinto kalaben maos bismillahirrahmanirrahim. Boten kaula nyeraaki pangantan laki ponakan boten kaula seanyama Ahmad Rifandi minangka angkauta dari keluarga Bapak Rasidi Sanak Bereja. Ajunan para rabu sealengki cimet mika seemol jaki Allah. Boten kaula masraaki pangantan laki kadinto nyabis tengal pasra kuruk bungkol. Ajunan parsasat nolong keluntongan tengah arongan. Emot dak tebuepon para sepo lain tekel tanto lain pergi epon, lain bebu tanto lain masan epon, lain tisa tanto lain atet pernata epon. Pramila dari kak dintoh manabi beda pite pon atet pernata sederi pelekara bepisan laki kak dintoh muka tak tetia kalep teke cangkir sarang pereng kantos atentia ki belena nanging malar muka tetia kisah kelaas kantos bisa mapote sasarangan torjukan kalaben pitepon atet pernata kak dinto boten kaula sakoko ereng tak ngamri tetukan anyona sapora sesobung betes epon. Ajunan para rabu sealengki cimet mika seemol jaki Allah. Lumraepon orang sepo dari pangantan lake otaboepon pangantan bini kak dinto sampet pisan kak dinto manabi etokel dari pesamatura engki kak dinto tamasok de kerata pesamatura kak dinto maksud epon korang sarang lebih epon tak langkong cek kantos tetirasan kak dinto manabi etokel dari bahasa Arab kak dinto bi ihsan kak dinto nyoona lika kelisae lika kelipekus antara bela karabe pisan laki juga bela karabe pisan bini kak dinto torjukan batan kaula emot dak tebuepon reng sepo kona engki kak dinto sengak cong bekna ce apisan ate tapi bekna kotu apisan ate boten kaula kak dinto atambo bingung bek pon apa maksud epon ate sekapeng situng ter ate sakapeng dua kak dinto nyata epon maksud ce apisan ate kak dinto ce apisan ate sebode epereng tapi kotu bek naria apisan ate engki kak dinto ate sebode edel dede engki kak dinto pangisto antara bela karabe pisan laki duken bela karabe pisan bini kak dinto kalaben bedena abdun nikah seki puru kak dinto ampon tetita tenger cek sawang kuna bela karabe pisan laki sarang bela karabe pisan bini kak dinto ampon teti setong torjukan panyoon muka tetia tebele pangisto antara kaduana. Ajunan para rabu sealengki cimet mika seemol jaki Allah. Pangarap tor panyoon dak kabela karabe pisan laki kak dinto anak Rifandi kak dinto tak langkong cek pamikol beto anyoona panguan embi jadi anak Rifandi kak dinto tak langkong cek angkep potramanto tapi angkep bagi potraipon panjenengan tibi
manabi bedoongak calongak kalau repon kong langkong dek para sepoi kak dinto anyo ona bulengaki torjukan panyoon malar muka laku budiare antara Ahmad Rifandi kak dinto sarang Yuli manabi kaparengan epun pangrapet engki kak dinto katoronan dari Allah Subhanahu wa taala saya kacong otabe pon ceping malar muka tetia kacong otabe pon ceping sesoleh otabe pon soleha saya bisa apek te ka orang sepo dua epon si akuna dek ka bangsa epon jukan saya apek te bisa akuna dek ka agama epon beda pesan betul gaula dek ka anak Ivan otabe pon Ahmad Rifandi kak dinto sape bini pajikaran manok ngortok etemura orang abini cek atokaran ma oleh totok saumura juga betul gaula putih mesan dek ka pangantan sekadua melecubit kakarang anyar epang kenga yat tasa kompor cek bit abit tetibangan tan anyar marke embana kapuru ngempena kompoi saka dinto bisaos pamator secangkolang dari beten kolo cibi minangka bekel dari pelekarabe pisan lake manabi beda sorot santera besa terantap asora solatengka seorang sontuk parjuka di ajunan para rabu beten kaula anyona saporah sebusabung betas epon ngala anduk ebudian manuk kiong ekepora sekarang sontuk dek kapang kelian tak langkong anyona saporah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.